Pamirsa pengarga daging ayam potong sani kepanggih ring Mekatah pasar tradisional Kabupaten Tabanan rau mangkin sayan ngemalang kantos petang dasa tali rupiah kilo sani sedurungnya ni 3 dasa 6 tali ring arga wuku ungkuran. Penincapan harga ring sejeroning bulan puasa talar kepanggihin ring komoditas sawi putih. Inggih pudeke kantos dasa tali rupiah kilo utawi nincap 6,7%. Lianan ring punika, wortel mapengarga 13 tali rupiah kilogram, utawi nincap kutus persen ring galah punika. Semaliha, pengarga Mekatah komoditas bahan pangan talar keuningin tedun, sekadi bawang dados 11 tali rupiah kilogram, sane sedurungnya ni 3 dasa tali rupiah kilogram. Pedas merah agang talar tedun, dados sasur tali rupiah sane sedurungnya ni petang dasa tali rupiah kilogram. Pedas rawit merah tedun dados sasur tali rupiah sane sedurungnya ni petang dasa tali rupiah kilogram. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan utawi Disperindak Tabanan Nurhayati Mausang anut saking setelah harga bahan pangan ring Mekatah genah pasar tradisional kepanggih harga komoditas ngemalang. Lianan ring punika kepanggih harga bahan pangan sane tedun tur harganya ni degdeg. Panincapan harga talar kepanggih ring daging ayam sinarangan ring penedunan pemotongan. Asapuri ketalar ring tingkat konsumen utawi pengarsan krama majang daging ayam pacang sayan akeh ring bulan puasa. Nurhayati ngewawahin, komoditas jangan talar kauningin nincap sangkaning hasil pertanian inucap ke Banda oleh kewentenan intensitas curah hujan. Sane mewenang produksi ring tingkat petani tedun. Arganya ni sayan mal, ya diastun pengarsan krama degdeg. Setios punika, penghargaan komoditas sane nedunang kebosang metu sangkaning pasokan barang saning ranjing ke pasar sampun nincap. Inggian sane kerawang saking produksi lokal wiadin pantara pulau. Ya diastun asa punika, wilangan komoditas sane penghargaan ipun nedunang nenten saha semuali ke pengharga sane stabil. Manik Bisnis Bali, Nguningayang.